Dobar dan svima, dobrodošli na kanal Autopregledi. Danas poredimo dva vrlo važna hibridna SUV-a za evropsko tržište. Novu Toyota RAV4 hibrid 6. generacije i Honda CR-V hibrid 4. generacije. Ali ovo neće biti klasičan test koji većina radi. Koji ima lepši ekran, bolju kameru, mekšu plastiku i veći broj držača za čaše. To možete naći na svakom običnom reviewu. Ovdje nas zanima ono što se ne vidi odmah. Hibridni sistem, dugoročna pouzdanost, kako se auto ponaša u gradu, u gužvi, na magistrali, na autoputu i koji od ova dva sistema ima više šanse da mirno pređe 250 ili 300 hiljada km. Važno je da odmah naglasimo, pričamo o evropskim verzijama i pričamo o full hybrid modelima, a ne o plug-in hibrid verzijama. Dakle, Toyota RAV4 hibrid protiv Honda CR-V E Hybrid Electric Vehicle. Nova Toyota RAV4 za Evropu koristi 2.5 litarski benzinski motor u kombinaciji sa Toyotinim full hybrid sistemom. Postoji verzija sa prednjim pogonom i verzija sa all-wheel drive pogonom. Front-wheel drive verzija ima 185 konjskih snaga, a all-wheel drive verzija 194 konjske snage. Ubrzanje do 100 km/h je oko 8 sekundi za prednji pogon i oko 7,7 sekundi za pogon na svim točkovima. Zvanična VLTP potrošnja je od 4,9 do 5,2 litra za pogon napred i od 5,3 do 5,8 litara za pogon na svim točkovima. Honda CR-V hibrid koristi 2-litarski benzinski Atkinson motor i Hondin eHEV, odnosno eMMD hibridni sistem. Elektromotor ima 184 konjske snage i 335 Nm obrtnog momenta, dok benzinski motor ima oko 144 konjske snage. Ubrzanje do 100 je oko 9 sekundi kod verzije sa prednjim pogonom i oko 9,5 sekundi kod all-wheel drive verzije. Potrošnja u Evropi, zavisno od tržišta i opreme, ide oko 6 litara kod prednjeg pogona i oko 6,7 litara kod all-wheel drive verzije. Već na papiru Toyota ima prednost u potrošnji i ubrzanju. Honda ima prednost u prostoru, udobnosti i subjektivnom osjećaju vožnje. Ali hajde da ne ostanemo na papiru, hajde da objasnimo kako svi ovi sistemi stvarno radi. Toyota koristi ono što se zove Power Split Hybrid, odnosno eCVT, ali to nije klasičan CVT sa kaiša. To je jako važno. Kod Toyota nema metalnog kaiša koji se širi i skuplja između remenica, nema klasičnih brzina, nema DCT kvačila, nema klasičnog automatskog menjača sa lamelama. Toyota koristi planetarni sklop koji povezuje benzinski motor, generator i pogonski elektromotor. U praksi, pri malim brzinama i laganom kretanju, RAV4 često kreće na struju. Elektromotor odmah daje obrtni moment, pa auto nema potrebu da muči benzinski motor pri polasku. Kada treba više snage, benzinac se uključuje, ali sistem pokušava da ga drži u efikasnom režimu rada. Jedan elektromotor pomaže pogon, drugi motor generator reguliše protok energije i puni malu hibridnu bateriju. Kod all-wheel drive verzije, Toyota ima još jednu veliku prednost. Zadnja osovina dobija pogon preko zasebnog elektromotora. Nema klasičnog kardana od prednjeg dela auta do zadnje osovine, to znači manje mehanike, manje ulja, manje nosača, manje zglobova i generalno manje stvari koje mogu da se istroše. Zato Toyota hibrid deluje dosadno, ali dosadno je ovdje kompliment. To je sistem koji decenijama radi sličnu stvar u milionima automobila. Prius, Corolla, Camry, RAV4, Lexus modeli, taksi vozila, službeni automobili. Toyota je ovaj princip usavršavala godinama. Honda radi potpuno drugačije. CR-V eHEV se u gradu često ponaša kao električni auto, koji sa sobom nosi benzinski generator. Sistem ima nekoliko režima rada. Prvi je EV drive. Auto se kreće samo na struju. Benzinac je ugašen. To se dešava pri manjim brzinama, laganom gasu i kada baterija ima dovoljno energije. Drugi je hybrid drive. Ovdje benzinski motor ne pokreće direktno točkove. On radi kao generator, pravi struju, a pogonski elektromotor pokreće auto. Zato Honda u gradu ima vrlo električan osjećaj. Nema čekanja, nema šaltanja, nema trzanja. Elektromotor odmah daje obrtni moment. Treći sistem je engine drive. Pri stabilnoj vožnji i višim brzinama, benzinac može direktno da se poveže sa točkovima, jer je tada efikasnije da motor direktno gura auto nego da pravi struju, pa da elektromotor zatim gura točkove. Ovo je veoma pametan sistem.
Honda praktično pokušava da koristi benzinski motor samo onda kad on ima smisla. U gradu elektromotor radi glavni posao. Na otvorenom putu, kada su uslovi stabilni, benzinac može direktno da preuzme pogon. Zbog toga CR-V često deluje sofisticiranije od Toyote. U vožnji je miran, linearan i vrlo prijatan. Ali za dugoročnu pouzdanost, pitanje nije samo koji sistem je pametniji. Pitanje je koji sistem je jednostavniji, dokazano izdržljiviji i manje opterećen komplikovanim prelazima između režima. U gradu su oba automobila odlični, ali karakter je drugačiji. Toyota RAV4 hibrid u gradu radi ono što Toyota hibridi najbolje rade. Krene na struju, regeneriše pri kočenju, pali benzinac kad treba, gasi kada ne treba. Sve se dešava mirno i vrlo kontrolisano. Ne morate da razmišljate o tome. Sistem sam odlučuje kada je najefikasnije koristiti elektromotor, kada benzinski motor, a kada oba. Honda CR-V je u gradu možda prijatnija za osjećaj. Elektromotor od 335 Nm daje odmah snagu. U sporoj vožnji, kolonama i semaforima CR-V često deluje kao električni auto. Kada se benzinac uključi, često ne osjećate direktnu vezu između obrtaja motora i ubrzanja, jer motor u tom trenutku može da puni sistem, a elektromotor zapravo vuče auto. I sada dolazimo do dela koji mnogi review kanali preskaču. Stani kreni vožnja je užasna za klasične automobile, ali je odlična za hibride. Kod običnog auta, u gužvi, stradaju kvačilo, menjač, kočnice, starter, akumulator, nosači motora. Kod hibrida mnogo toga preuzima elektromotor. Kočenje često nije klasično trenje pločica u disk, nego regeneracija. Energija koja bi inače otišla u toplotu vraća se u bateriju. Toyota ovdje ima veliku prednost zato što je njen prenos mehanički vrlo jednostavan. Planetarni sklop, elektromotori i elektronika. Nema klasičnog menjača koji stalno bira stepen prenosa. Nema kvačila koje svaki put hvata i pušta. Zato Toyota hibridi imaju reputaciju da jako dobro trpe taksi režim, gradsku vožnju i mnogo kratkih relacija. Honda također veoma dobro podnosi grad, ali njen sistem je drugačije koncipiran. U gradu se više oslanja na elektromotor kao glavni pogon, dok benzinac često radi kao generator. To je odlično za udobnost i odziv, ali Toyota deluje kao sistem koji je još više napravljen za dugoročno maltretiranje. Na magistrali se priča malo menja. Honda CR-V tu pokazuje svoju najbolju stranu. Pri 70, 80 ili 90 km/h sistem može veoma pametno da bira režim. Nekad ide kao serijski hibrid gde benzinac pravi struju, a elektromotor gura auto. Nekad direktno poveže motor sa točkovima, vozač to uglavnom ne mora da zna. Bitno je da auto deluje mirno i uglađeno. Toyota na magistrali radi drugačije. Nema klasičan osjećaj promjene režima. Sistem stalno balansira benzinski motor, elektromotor i generator. Ako vozite lagano, potrošnja može biti odlična. Ako naglo ubrzavate i pretičete, motor može da ode u više obrtaja i da zvuči kao da se muči. Ali to ne znači da se zaista muči. Toyota eCVT jednostavno drži motor u režimu gde je najefikasniji za traženu snagu. To je stvar koju ljudi često pogrešno razumiju. Kod klasičnog auta navikli smo da motor menja zvuk kako menja brzine. Kod Toyote motor može da ostane na istim obrtajima dok auto ubrzava. To zvuči čudno, ali tehnički nije problem. To je način na koji sistem izvlači efikasnost. Dakle, na magistrali Honda može biti prirodnija i tiša za vozača. Toyota je često štedljivija i tehnički jednostavnija. Autoput je posebno važan za Evropu. Kod nas se mnogo vozi 120-130, nekad i više, i tu hibridi gube deo svoje magije. U gradu hibrid stalno regeneriše, često gasi motor i koristi struju pri malim brzinama. Na autoputu toga ima mnogo manje. Vozite konstantno, kočenja nema mnogo, baterija je mala i najveći deo posla radi benzinski motor. Zato ne treba očekivati čuda. Ako neko kaže da će hibridni SUV od skoro 2 tone na 140 km/h trošiti 5 litara, to nije realno. Kod Honda CR-V Extra High VLTP faza, koja najbolje simulira brzu otvorenu vožnju, ide oko 7,5 litara kod front wheel drive i oko 8,1 litara kod all wheel drive verzije. To je bitna brojka za ljude koji često voze autoput. Toyota RAV4 hibrid ima bolju zvaničnu kombinovanu VLTP potrošnju od 4,9 do 5,8 litara, zavisno od pogona i opreme. U realnoj brzoj vožnji i ona će trošiti više, ali startuje iz efikasnijeg sistema. Toyota ima prednost u potrošnji, ali ni ona neće pobediti fiziku. Ako vozite 80% autoput, hibrid vam neće dati toliku prednost kao nekome ko vozi grad, prigradsku vožnju i gužve. Ali ako vozite mešovito, Toyota tu pravi ozbiljnu razliku. Sada dolazimo do najvažnijeg pitanja, koji sistem duže traje.
Ako gledamo samo hibridni sistem, moja prednost ide Toyoti. Razlog nije što je Honda loša, naprotiv. Honda hibrid je odličan sistem. Vrlo je pametan, vrlo uglađen u realnoj vožnji i često prijatniji od Toyota. Ali Toyota ima jednostavniju i dokazaniju arhitekturu. Toyota Power Split sistem je jedan od najpouzdanijih pogonskih sistema u autoindustriji. Nema turbo, nema klasičan automatski menjač, nema kaišni CVT, nema DCT kvačeva. Nema komplikovan mehanički all-wheel drive sa kardanom kod all-wheel drive i verzije. Benzinski motor je atmosferski, radi u efikasnim režimima, a električni deo sistema preuzima najgore momente za motor, polazak, sporu vožnju i stani kretnji režim. Baterija kod RAV4 hibrid je mala, oko 1,09 kWh u evropskoj specifikaciji. To možda zvuči malo, ali za full hibrid to je normalno. Poenta nije da auto vozi desetine kilometara na struju. Poenta je da baterija stalno prima i daje male količine energije. Toyota je nikada ne puni do kraja i ne prazni do kraja. Sistem je čuva u srednjem opsegu napunjenosti, jer tako baterija traje duže. Isto radi i Honda. I Honda čuva bateriju. Ali Hondin sistem se više oslanja na elektromotor kao glavni pogon u gradu, zatim na benzinski motor kao generator, pa zatim na direktan pogon pri višim brzinama. To je sofisticirano, ali iz perspektive dugoročne jednostavnosti Toyota deluje konzervativnije. Ono što ljudi najčešće pogrešno pitaju, koliko košta baterija, to jeste važno, ali nije jedino važno pitanje. Prava pitanja su kako se baterija hladi, da li je čist usis za hlađenje, da li auto vozi često kratke relacije, da li stoji na velikoj vrućini, da li se stalno vozi pun ljudi i prtljaga, da li vuče prikolicu, da li često ide 150 na autoputu. Kod hibrida nisu samo baterija i motor bitni. Inverter je jako važan. On upravlja strujom između baterije i elektromotora. Tu su i DC-DC konverter, električni kompresor klime, rasadni sistem za elektroniku, senzori, kablovi visokog napona. Ako rasadni sistem nije zdrav, elektronika trpi. Zato je održavanje važno, iako se hibridi često predstavljaju kao automobili koji ne traže ništa. Traže manje od komplikovanih dizela, ali ne traže nilo. Još jedna stvar koju review kanali retko pominju je hlađenje baterije. Ako se usis za hlađenje zapuši prašinom, dlakama, tepihom ili stvarima iz kabine, baterija radi toplije. Toplota je neprijatelj baterije. Kilometri sami po sebi nisu toliki problem koliko kombinacija toplote, lošeg hlađenja i agresivne vožnje. Druga stvar su gume. Ljudi uporede dva hibrida i kažu, ovaj troši više, ali ne gledaju da jedan ima veće felne, šire gume, drugačiji dezen i all-wheel drive. Gume mogu da promene potrošnju više nego što ljudi misle. Treća stvar je vuča. Za Evropu je ovo ogromno. Toyota RAV4 all-wheel drive može da vuče do 2000 kg. Front-wheel drive verzija dosta niža, oko 800 kg. Honda CR-V je oko 750 kg. Ako vučete kam prikolicu za posao ili nešto teže, Toyota all-wheel drive je mnogo ozbiljniji izbor. Četvrta stvar je all-wheel drive sistem. Toyota all-wheel drive i koristi zadnji elektromotor. To znači da za zadnji pogon nema klasičnog kardana. Honda all-wheel drive koristi klasičniji pristup. Honda može biti dobra za trakciju i osjećaj stabilnosti, ali iz ugla mehaničke jednostavnosti Toyota ima prednost. A sada praktičnost. Honda CR-V je veći i porodično komforniji auto. Dugačka je oko 4,7 metara, dok je nova RAV4 oko 4,6 metara. Odnosno, malo duža kod određenih verzija. Honda ima prostraniju kabinu, veliki prtljažnik i vrlo dobar osjećaj za zadnje putnike. CR-V ima oko 587 litara prtljažnika kod front-wheel drive verzije, odnosno oko 579 kod verzije sa 4 vuče, po VDA merenju. Sa oborenim sedištima ide preko 1600 litara do krova, dok RAV4 hibrid ima 514 litara prtljažnika i 749 litara do krova po Toyotinim evropskim specifikacijama. Dakle, Honda je praktičnija za porodicu, putnike i kabinski prostor. Toyota je praktičnija ako gledamo potrošnju, vuču i dugoročnu robustnost pogona. I zato finalni zaključak nije potpuno jednostavan. Ako gledamo samo hibridni sistem, Toyota RAV4 hibrid je bolji dugoročni izbor. Ne zato što je Honda loša, nego zato što Toyota ima jednostavniji, provereniji i efikasniji sistem. To je hibridni pogon koji je pravljen da traje, da bude štedljiv i da radi dosadno, pouzdano godinama. RAV4 je bolji ako želite nižu potrošnju, bolju dugoročnu sigurnost hibridnog sistema, jednostavniji all-wheel drive i koncept, bolju vuču kod all-wheel drive verzije i manji rizik kod polovnog auta sa velikom kilometražom. Honda CR-V je bolja ako želite više prostora, udobniju kabinu, prijatniji osjećaj u gradu, linearnije ubrzanje i auto koji se često ponaša kao električni SUV bez potrebe za punjenjem.
Najkraće rečeno, Toyota je bolji hibridni alat, Honda je bolji porodični prostor. Ako kupujete glavom i planirate da vozite auto 10 godina, moj izbor je Toyota RAV4 hibrid. Ako kupujete zbog komfora, prostora i osjećaja u svakodnevnoj vožnji, Honda CR-V ima mnogo smisla. Ali ako je pitanje iz naslova koji hibridni sistem zapravo duže traje, moj odgovor je Toyota. Ne zato što je najuzbudljivija, ne zato što je najtiša, nego zato što je najproverenija. A kod hibrida najvažnije pitanje nije samo koliko troši danas. Pravo pitanje je kako će raditi kada pređe 250.000 km ili više. Kada iza sebe ima 1000 startova, gužvi, kočenja, letnjih vrućina, zimskih jutara i autoput putovanja. Tu Toyota i dalje ima malu, ali i vrlo važnu prednost. Hvala vam što ste gledali, zapratite kanal, lajkujte video i javite nam koji je vaš favorit u ovom dvoboju.